Laran dia Sista Lovers, Vila Valimai, Hamutu Hawa, Brilha Fernandes e programa Sista. História com artista, promove tari artista. Dia Sista Lovers, hanya sampai bain programa Sista, Vila Mai Horipaha informação ba Sista Lovers, com a jovem sira de bema que talento, ya música, pintura, designer, modeling, no seluktan. Sista Lovers, halo kuyatu kuliah barak tangona, dia kliu mai tahakat ba segmento dahulu. Dia Sista Lovers, dia segmento dahulu niniang, kami sepahar. Basista Lovers, kona ba jovem, pensai sira nebe maka. Kusi início, sira hahu toca no canta iha uma no bairro ikus haris sai banda ida. Curioso hakar katene semak jovem sira ne, tirmai taba assisti hamutu. Check it out. Hi Sister Lovers, hamutu kolani si banda The Grace of Christ. História com a artista, Promove tani artista. Dia The Grace of Christ hanya sambanda musika ida ni bema hari ia lorong sanulu resing hitu fulang zuilu tinang rihmurua sanulu resing hitu no banda The Grace of Christ rasik mai honia histori lubuk ni bema kami liu ami ia prosesu hari The Grace of Christ ho dahuluk ne lao sonaran The Grace of Christ ami ia ho ni narang ne ex design depois asa narang ne ladung for força ba ami atulau nune ami troca fali narang ne ba ia exclusiverno. No momento no ba amine filosofia ni katak ex ka ace ni hanesan tiana katak asa mantan tiana ka saja na usi sala momento no ba mabe honarang ni mo sang la força na fating atu amina fating hakat mo yoing então ami consegue muda fali narang ni no hetang mus inspiração husi ema lubung pona banarang ni rasik no nemak narang da exclusivero ami muda fali ba iya The Grace of Christ atu The Grace of Christ ni atu di hendet katak The Grace of Sunrise atau dia nekatan sa grasa ni mai husi lor matang narang da grasa de mai si lor matang ni idane liga fale ba ia amni rain moris racing amni rain moris fating ia munisipio Ainaro posto administrativo hatu beliko no ia posto administrativo hatu beliko rasik ia amni klima na bemak ia nabani existi barakliu maka uda no abu-abu tempo lor matang ni hanisang dala balo de antong hira lor matang kanu mosu amini inang amang amini família sira no comunidade sira sempre batos larang aproveita lor matang atau halo netik buat rumah ho sustenta amina moris no selo amin beskola então ami considera katak lor matang ni hanesang grasa ida então ida nemak ami mos fiar ami hamutu kami kolaboran no ami ho di laho bandai dan aran The Grace of Christ baito ondor. Banda The Grace of Christ composto si Amina Ineng, Aminia vokalista maka kolega Fati, otang vokalista Datang Hao Domingos. Hao nesang gitarista no hao ang kolega Izu alende ne amimos ia aminia basis narang mimang militri nebe o ila consegue mai tama ocupação serviço depois otang aminia drummer narang milino o ila consegue mai tama tu ila ijam. Dia ka ansep tamba música emoção down ne The Grace of Christ ia música quase rua nulo no ami halo gravação oficial ia música rua música primeiro ami fossai ia 2018 nabe música ne ami considera ne sanguinu ba The Grace niang no barakliu la kona na tilo ia 2025 ma fossai fani música emoção ne compositor kolega Rima kerek musika ne no musika ne hetang historia husi emaroma depois mak nya kerek ne atu claro liu kolega masih seperti itu. Dia música emoção ne mai husi realidade emaroma nya sama-sama nya tinggi honarang emoção yang primeiro kata atu dia kata se ia domingo de nelarang kalau ia emoção dalam rumah mos ikusne takaokan então história losu si música emoção ni kata ami ia ema balu ne bema ka anisang hola malu sedu então enfim asa sirania borisia umalarang ne ansan mane asa
mane ba depois namora tang opeto selo ikus mai asa peri kuang hatene nia baku hosiran hotu maka signifika kata be nia hori emo saung ne takatia feto ne matang para atu feto label hatene buat sama ni halo ekotu então ho idane maka ame kerek musika ne ya ni refrang ne matete kata o hori emo saung ne taka hami matang e depois hakanik fali hanu fuang e lornikus e o subat ona sala ne ya one fuang det lori emo saung tak otu tia então idane mak saya inspiração bami horia kerek musika emo saung dane além de ame kerek musika emo saung dane la significa kata atu liga det ba realidade be mak kami iha magbe ame kerek musika nemos atu fuang noing ba maluk jovem sira atu fuang noing ba ema hotu kata oing hira ita tu kriya karak forma familia kane ita usi kita nanto he tempo ne bemak ita toma ita bel halau tamba hira ita karak kola malu ulu depois ita karak kola malu siru te sida pronto inu fim maka problema hia ita ni umalarang ikus bototo tu ita lori ma sound rate então ita ne doming ne sela dura dan mas dia ka dadaung ne ami hela mi hia tu tinang ida ne o tinang we ami si kriya album ida ba minha banda rasik ne waras ne daung hela proseso ne larang atau kriya album ba minha banda ne rasik generalmente ya durante banda ne hari proseso hira ke bema kami lamai e dificuldade ne bot ne bema kami asuru ne mag dalam rumah ia tempo tambah entre ami personil neng ne ia kolega balung ne bema ka servisu ia foho ne sekolah foho depois ami balu edili então dalam rumah ami hetang evento rumah então ami dalam rumah ami consegue performe no dalam rumah ami la consegue tambah ami ia dificuldade tempo kada ami ema edida além dene dalam ne ami mos anesang sirau ia ami ni studi rasik ia dili para atu halo ami ensaio ba ami musika sira então tidak namo sa inesan dificuldade da ba ami maybe ami na fating bombo to di hasuru situação ida ne para paoing ami bele atingi ami mei ne bema ami mehi dia kita pun tare ba industri musika hitan lai larangnya tare ia pontos rua pontos negativo ou positivo ia positivonya mak misal kita kriya obra karik fácil tempo satu kita kriya obra tambah ia teknologi sira bela ajuda kita untuk kriya obra rumah mas ia parte negativonya nak la rumah obra ser fácil tia ita tu kriya tia obra mas kita ni obra ser la rumah la qualidade misal antes ni masih tahu kriya buat tidak mas kriya obra ni qualidade tepes mas ita nienda boto tu ia mas ita kriya obra memang la qualidade fat no ida tan ita menos evento sira para ti te veles peça sai também que dia inspiração nebe am hetang mai siam met tiung abon sirasi sira uluk sira toka ona mebe sira toka ho koremetang tamane mai pali ho hari banda mebe ia momento ne bane ami sidau toka ladu mebe poingira ema loke evento ida iha ami ne posturasi no ami hetang convite ida hosi frateri dan arang akasi mebe agora nela fraterona no mima glori ami ba tuir competição ngena ba o hira tuir competição ngena ba ami consegue hetang primeiro lugar no husine ba kidang filamai ami buka malona mutu no toka mutu ya forde o hira tung mai dili mai sekolah mai halal servisu ampoi buka malu kali hodi hari kali banda ami mahisi municipal nyaru no ami tokane iha amne syukurasi iha amne postu siram sidau ketan talang atu ba nesang munisipi selu nomos ami mai iha dili amari te banda ma amfoi toka buka malu toka hari banda no ami consegue toka iha fatin lubu kida leme nomba jovem sira atu labele tau labele moe atu kriya itene obra labele subar buat nevema kita iha
poco atu expresa sai ba público. Mas que la dia mabe fiar ba kata ko lorong la dia lorong demai sedia. Dia ba mau dobe sira jovinai sira. Tarik iya kali itu rumah. Teki haturu ba itanya belu sira. Haturu deh kita tahu. Teki haturu berani apa nih atau haturu sera kita bose senti no expresa sai sera kita bose senti. Dia na fati kita bose nih grupo ida atau dia atau haturu ba yang mau kata kita mus bele, ami bele, ini bele, kita mau mus bele. Nih, semangat. Mensagem ba malu jovem talento sira kata buat hotun bemak ita iha hakar katu kriya ita kriya de tamba dadaung ne ia mulu da gorane ia musika barak ne bemaga barak halai hotu bareper no sakona ba banda musika ne menos los ne beba kolega siran bemak ia no inga tu kriya banda musika kare na fatin kriya na fatin vontade do halao tamba tempo ba tempo ita hotu se hakat ba mehini bemak ita iha ne bena fatin semangat ide tidak kriya na fatin ne opera. Dia gua plano miang the grace of Christ lao sang sandet banda mai be the grace of Christ sang família da ne ami ha plano ne bemak dia família ne religion mak bedaungnya ami ha rasik evento the grace ne evento rasik bemak kami halu hamnya posto administrativo no husi evento ne ami ni objetivo makatu promove colegas ser lebih maior ser meraing ser lahetang oportunidade atu for ser niang saya palco rumah então ami cria evento irane atu bele promovemos colegas ser lebih lahetang oportunidade nesan horas nema selo hetang no plano atu colabora music selo dane mirai nisang mehi depois hari kami lau ba to ia momento no bemak bela natu colabora atau tertandai kata the grace of Christ mus ne evento rasi no amne evento ne ami hanarang semana no semana ne mai husi amini kultura ho amni lima bai no hira sa ema botu mo bai amni rang ema simu kare kema sempre usa kultura ida semana ne então ho ere da agora asa ami rasik dala rumah la bela halo kultura ne sang amni avon sir halo então ami foti narang semana ne sa ne sang aminia amine evento ne narang maka semana ne no semana ne heliang mambai no atu bai heliang tetung karek asa semana ne ani sang sema bele atu halo batruma. Então, atu dia yang kata kusiam evento de semana ini, po oportunidade ba ema ser bem aquela oportunidade essa, sira ya talento atu ia poesia rumah kari, sira bela mai apresenta ya palco semana ini. No, sira ya talento dança cultura rumah, ka dança moderno, ka teatro rumah, então sira bela mai apresenta ia amin evento ne ami hanaran semana. Então, semana ini hanesang loke oportunidade ba maluk juventude sira si ami yang lebih makla ia oportunidade. Dexista Lovers ida nema ka banda The Grace of Christ. The Grace of Christ hanesang banda phone ida nebe maka foing hari hatinan hira liuba. No The Grace of Christ ne rasi katak grasa ne mai husi sunrise. Grasa ne husi lorong matang nebe maka husai iha dadersan. So Sister Lovers atu hakat ba segmento daruak niniang ho informação seluk mai tabasiste live publicidade balu tirmai. Welcome back Sister Lovers, na fating iha programa Sista, História com a Artista, promove tani artista. Dia Sister Lovers iha segmento daruak ninia ami sei fah informação ba Sister Lovers com a ba jovem foi saída honaran Daniel. Jovem danemos cria ona nya obra lubu kida. So curioso hakar hatene semak Daniel, mai tabasisti hamutuk. Check it out. Hi Sister Lovers, honaran completo Daniel Costa de Carvalho, agora dá uma idade de 22 anos. E how agora nang halala no estudo iha Universidade da Paz.
Sim, botir nebe inspira hawa tu inclinang ya mundo música. Tambah dalam rumah mo susiki kuang kira sa gostar na música. Idane dulu hawa tu koko halo música e ikus mai hau realiza duni buat nebe hawa kara. Música durante hawa kerek ya hamutuk ya hitu. Hau kerek barak lo soke hau lo konsega tu fosai ba público, então ida hau fosai ni mamutuk hitu. Ya música primeiro nebe maka hau fosai o título livre e segundo hau fosai o título oração. Depois de oração ia renda íamos bao ho hamanas. Dia durante hau kerek música hau foti referência si filme serne hau gosta aprende quando ba hare le então foti buat serne husi buat serne hau aprende ya media. Sim, a música né, hau kerek baseado na história da Titanic né, depois Romeo e Juliet. Nós também sama hau dia mbare to kono asa se Jake hadu miros ni pronto tomate, no Romeo hadu mi Juliet ni pronto tomate. Se hau hadu mi hau mate mos lah problema importante itu hama. Dia kano mensagem ba kolega sirna be maka ia talento ma be tahu ni buat dia kira losen tahu kata turune buat dia kira atunune ita aprende no aprende liutang odi nune ita futi referência barak atune wahiri ta halo música emototu bele gosta. Sista, história com artista, promove itane artista. Dia Sista Lovers, ida ne maka Daniel hanesan jovem foi saída ne bem maka iha talento liliu iha música nian. Dia Sista Lovers, espera kata que informação ne bem ami fahe ba Sista Lovers, hori hafano Sista Lovers ida ne bem maka iha talento mai be sei subar hela lihusi mehi. Ikus liu, Hawa Brilha Fernandes, ho equipa ne be serviço atau amine obrigado wine e adeus.